West Karbi Anglong angkang tomon arwi kitela pen hiraki klopon ajok hemrit kana hokdun. Puthot hele pen inut abang phu kaching nang. Keronia long track la pen bike kachitong ajok inut apran kedam. Body fitness la pen football referee seminar mate siki kipipon pini ani thom ke chokpon. Congress saya song pen Karbi Anglong arlo long pli constituency ta haipon labji pusi ning chepathe pon. Inut sarmar arta kijum hega o supia phan kat ing hupon jui. Rongbong terang LP school along Mesen awarsai kawe ajok osomar atum ke Charlie ahin ke papidunji ang ring. Pini arni kang sam apartment men tomon nang ke the ajok dipu rong sopi angkang ongdong ahem ka heno lapen thengpi thengprang ke lok ahir ingtang rak asonsi thekpon long. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi nonar jik tha bertang ton pen. Patumi aner lo porphai hini malom pen dipu Congress aya song asai hemalong. Congress aya song klem bang phubang phiatum chingrum si non kedam tang MLA kilik assessment paklang pon. Labang so assessment na long pen Congress asong pen long pli constituency ta haipon ji pusi patumi khorsing ing ti pen pangtak pon. So bigamar party teke to ya lagi pale. Ateke to pura ami lolu tribe dak assessment to lolu. Dropot amar Karbi side seat ase east west ami sayudate Congress side dole ami tikit. Karbi Anglong chotkali asam angkang anta Congress mahajut si haipon poputa DPLC pen kachepate dun sumrong hang sita than peklar pon athe BJP le do bomte inglong asomate north east ke kivirlo la pen pinpur pon me Tripura council kilikta BJP asong aphan ke pining ke adimaklong si kahiruk ponlo la pen Karbi Anglong sitami la puson poputa than pachini pon ekane raije Dipu pen ajit gogoi cherap chetu dun debram kathar 365 news India হাত হাৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া জাগিবলৈ লৈছে জাগ্ৰত হৈছে ৰাইজ উঠি পৰি লাগিছে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বিৰুদ্ধে আৰু বিশেষকৈ তাত বিজেপি দলৰ চৰকাৰ হৈ আছে অতিষ্ঠ হৈ গৈছে এই 2-3 বছৰতে গতিকে হেতু কাৰণে তাত জনজাতি সকলৰ যেটো আশা আকাংক্ষা হেতুৰ প্ৰতি বিৰোধ মনোভাৱ থকাৰ কাৰণে বিতুষ্ট হয় সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ বিশেষকৈ জনজাতিৰ লোকসকল জাগি উঠিছে বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে সেইকাৰণে আমাৰ ত্ৰিপুৰা জনজাতি সকলৰ যেটো অটোনমাস কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন তো পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে বিজেপি দল ইয়াত অনুৰূপভাৱে তেনেকৈ ইয়াত কাৰ্বি আংলঙতো হ'বলগীয়া হৈছে এবাৰ অকল কংগ্ৰেছে জাগি উঠিছে হেতু নহয় ৰাইজে জাগি উঠিছে এতিয়া কাৰণ বিজেপি দলক এন্টি ট্ৰাইবেল হিচাপে আখ্যা দি ট্ৰাইবেলক কেনেকৈ কিবা প্ৰটেক্ট কৰিব ট্ৰাইবেলক কেনেকৈ ডিফেন্ড দিব লাগিব এইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে আৰু ৰাইজৰ সেন্টিমেন্টটো হেতুৱেই হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং অত্যাচাৰী শাসন স্বেচ্ছাচাৰী শাসন ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰু অহংকাৰী মনোভাৱেৰে যেটো ৰাজত্ব কৰিবলৈ লৈ আছে সেইকাৰণে ৰাইজৰ মাজত এইটো আশংকা ভয় আশংকাটো বেছি বাঢ়ি গৈছে যদিহে বিজেপি দলক আৰু যদি শাসন কৰিবলৈ দি থকা হয় তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি আংলংবাসী ৰাইজ বা কাৰ্বি সকল শেষ হৈ যাব Inudarta kijum hegau supia phan inuda sarmar anparta KPLT claim bang mensing tok bipa bangphu jang mini phai kri sianing viajo por phai serkep malom amina hemalong pen inhu pondet pusi ke phowegau supia sarpi pen pherang kya thengno than pon
Kachithana tengke ausupia bang ningkan krip phon vet nang arta la pen pining surihini reng ko raisia session hotsi metric exam sita ki pijilang arni ke ongang ko pen mensing dog bia bang ausupi la pen asar pia phanta ke ther ke hapsta mi pedopon ke pholok ausupi asar pi sita mi hemi pipu kachema tha pen ajok aja taklem thek thisi do joilo bonta mensing tok bia bang inut ke pelti klem bang phu pu pen kacheplang a ot chepalang no si ni phai kri sianing viajo por phaiser kep malom a hempen san pon flutsi ausupia phan pon dedlo la pen nona bang ke kona tong ke pon ni thang ta chini ne dedlo la pen phone ta switch off lablo la so jok sai jok ya ausupia sar pi pen di phues pia long lam hoi pale dam nang kok lo pasi ningje pon la pen nona mat ausupia phan kona tong ke pon ni thang na ta chini ne la se Karbi Anglong ara do anta mi ka ching hon bang so supi mi sen pen amina hem pachele long jia phan nang cherap dun tha pusi ke phovek ausupia sar pi pen chuning ripon Kachithana tengke ausupia sarburata ningkani sian baksi dolang kachevoy lapen amupin sodo bonta kiso ke do kokajok ajata thekte swarlo inudvet se asar pia bang kaching hon ko anlo ni bonta inuda ot ke langno munit ajoy ni ausupia phan aduging hoilo la sojok sodak pening saivek nang jipusi asar pi pen chuning ripon Staff reporter Debram Kathar 365 News India Mane mur swali ঘৰপৰা যোৱাকালি ৰাতি 9টা মাজত ইটো সময়ত মানে ঘৰপৰা কিডনেপ কৰি লৈ গৈছে একজন বেনসিং তকবি বুলি ল'ৰা সেইটো বিয়া পাতা বুলি শুনিছোঁ এই ল'ৰাটো মানে তাৰ আগৰ পৰা মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে বহুতবাৰ মোৰ কাৰণে ধমকি দিয়া হৈছে মুখেও বহুতবাৰ মোৰ ওচৰত কাজিয়া নিচিনা হৈছে ধমকি দিয়া হৈছে ফোনত SMS এনেকা লগত বি মোৰ লগত ধমকি দিয়া হৈছে এইটো কাৰণে মোৰ ছোৱালী তো খালি মাত্ৰ 15 বছৰে হৈছে এতিয়া মে মাহতে তাৰ মেট্ৰিক দিব ইটো সময়তেহে লৈ গৈছে West Karbi Anglong along tami sport ahin paching thurpon nang pumatha ponsi West Karbi Anglong Sport Association pen chepater pi ponsi dongkamukam waisong stadium along bang thongkep raplia bang phubang phiaphan body fitness lapen football referee aseke ki pipon pinini thom ke pachok pon labang so along langhina sor region basumutaria hin pensi seke ki pipon Lasi pinini thom ke chok mate ke pajut pon arni West Karbi Anglong Sport Association dun maipu telisram ronghang kongchun bang sonjoy kro lapen rensing timung atum chetong dun si West Karbi Anglong setame sport ahin ke paprang dun jia phan chethan chimum pon rinti dongka mukam pen Galvin Terang 365 News India Watching thur sports dal culture ke bani phan eltum pini dak dongka mukam long si tum dak headquarter West Karbi Anglong dak si pinchong lo pen dak eltum non ke bani eltum dak club league pen chenglok eltum West pen eltum dak Asia khela eltum da bipon popusi eltum dak eltum chingki chethan long lo lasi eltum pini aprang si pini dak pini kijusif referee thamang physical ken ponke pini kijusi angdung kiti lo lasi Patumi anerlo porphai isi malom khat khati janak pukhori pakafil adung malom keton kiri ka kuruk ponahut ihum scooty NL07 EB 0788 along pen 1.22 mm a pistol ne ponlong lapen labang solong ka cherabdun aska sema artaning kaning koi nagalena soraphan nep ingnang ponlong hanjang langso pen bisnu lekthe 365 News India Pinyanerlo porphai hini malom West Karbi Anglong hawar tomon char ting ke thela pen RV herai ke klohir kangtang rakajok pinang an thengpi thengprang lapen hemrit kan hokdun tomon ke the pen ajok thengpi kanglok towar ke bab hem ke bab ponta pinang anadi malong thek ponlong along pen hemasar nung herai amu ke the pik pikajok hemasar nung heihui klopon ploplota thek ponlong lase hawararat kisung ke boy kachini pon jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council lapen arpu ke doatum Homri damsik kerabdun kenang sot. Kheroni Penjoyram Kathar 365 News India. Patumi arni gangsam porphai phora chitim malom Kheroni adung langka Silong ka chelengpon kokthoma towara long ihum dangke batrak AS01 EC 1032 lapen bike AS310281 ka chetong ajok adimak long along amat bike vek abang phu
Kanhayalal Chauhan arta thongkebra pho apran damjuilo. Labangso ka chitong hot apiso lapen. Asopo atum tado sita kopay ke mipi ka jok apran ke damde lang sita rengahu sonanglo. Kheroni Penjaram Kathar 365 News India. Nilip MSC constituency ke parlo chikuhola hawar rongbong terang LP school ke papidun. Lapen lapuson papidun bomlang polote hawarau somar along kaprek kidun un jok katheanganat kalisi kangting mate kate kokanat kengkam kachijordu nang ring kithe. Bharodet piangkang digital India pupen ke paprang dunjanat kacheja ponlina hotsi labangso hawar osomar paklim so hot ke papidunji ke phere memiang thek. Kadu kawita ke thek ke rehin pencenglok ajada hinanata kaching thura mo natsi paprang bom asonsi ke thek longlo mate kachipatia por asonsi ke manlo. Sita Karbiang long atokanu kadu kawe pangrumpet pen block kri si ando lapen labang suangbong nilip constituency ta nong nam kachithang dunklong a constituency lo. Bon sita kaching thura mo nat ke non si kengkam kachijordun lang. Pariwartan na sarkar non do boma porchita hota rongbong terang LP school along ke lokacharli awar sai misen penavelang lapen kupia potsi non anta education department atum mithang long riaphan ke pangkri wema labang ki si manghumi mialam. Pinpur pon mi abatay sadlang ang theka longta Karbi aphai kijum bom thek pon long sita ke paprang pon jiaphan bor ipon pedet bidi kang chumatha pon pedet asimo ingnar wang tanglo hemtap puke tongdun thek thi pusi osomarang kur ka chesa ka hotsi aho or dun long nangji pusi cherok tok arata tumpen chuning ripon labangso rongbong terang LP school aphan lokacharli ahinanat laan so se ke thek ke rahinanat ingthur pon asonte pusi haladak ke duarat pen Karbiang Longtan Mass Council Education Department atum labangso rongbong terang LP school ningkan suri kriser kebra trok kebra nerkep aningkan si kimrang ponlo lapen pining anke ningkan phokep abata plengtanglo puwai phit seta piniar ni anta ke mesena warsai longdun desi ke ong lapen MSDPS scheme pen ki kimpon tang hem bil seta me ki pipon pede da jok non puanta patangte pu parjap hamsi ke patangte bikoklo lapen adun thu osomar lang ki jun ponjap han ringwel sitami avelang posi chinidun Nilipen Mosasteron 365 News India. Piniar ni kang sama pormen men pen tomo nang ke thea jok dipurong supiang kang ongdung hem ka henu lapen thengpi thengprang ke lok ahiring tangra ka sonsi thekpon long bangso por ho dipu ahi thia dung het ke do rong supi matipung dipu arong along Kennedy terang hemta ahiring tangrak pen hem na hokdun tomon ke the parpi ka jok ahem pen amatsi paru rayan pin ningviasan ke duji lapen anisan ka chutunja hemanta avedadlu taswa jok Kennedy terang lapen hema soratum sai jok je adon kapreka hem ansi ningvesan ke dojia phan chipa chongdam nanglo ke do thai ka wepina jok Kennedy terang hema sor ke the ke dinga tumpen kerap ke longjia phan chuning ripedopon Dipupen Debram Kathar 365 News India Pinia berta ke lapuan sekang ton iklo arni kemi kardom